V ponedeljek 22. oktobra popoldan so v avli Doma kulture Slovenske Konjice otroci prisluhnili tej zanimivi pravljici in napeto pričakovali, kaj se bo zgodilo na koncu. Pravljičarka Simona Garjub je skupaj z njimi po končanem pripovedovanju ustvarjala čarovnice iz krep papirja, z zvezdico v roki in ta pravim čarovniškim klobukom. Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Čarovnička Betka ima rojstni dan. Kupila je torto zase in za Mucka Jokca. A Mucka nikjer ni. Betka se odpravi iskat Jokca k vsem svojim tetam čarovnicam. Mucka tudi pri nobeni od njih ni našla. Žalostna se vrne domov, kjer pa ji pripravijo zabavo presenečenja za njen rojstni dan in ogromno daril za njene čarovniške zadeve. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Seveda med njimi ni manjkala čarobna palica, s katero je pričarala Mucka Jokca in ta prava zabava se je šele pričela. It's like a green. Aren't you scared? Well, that's just fine.